everybody that is in the house today. ዛሬ የመጣችሁ ሁሉ ላደንቃችሁ We ፈልጋለሁ። are in the last days. በመጨረሻው ዘመን ያለን When God is not looking for ability but for availability. እግዚአብሔር ችሎታን ሳይሆን መገኘትን በሚፈልግበት Anytime you are in the presence of God, በእግዚአብሔር ሐልወት ውስጥ ባላችሁበት ሰዓት ሁሉ you are not wasting time, you are investing time. ጊዜ እያጠፋችሁ ሳይሆን ጊዜያችሁን ኢንቨስት እያደረጋችሁ ነው። And I want to appreciate each one of you for being in the house of the Lord. በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስለመጣችሁ ሁላችሁንም ላደንቅ ፈልጋለሁ። God is not looking for ability but for availability. እግዚአብሔር ችሎታን ሳይሆን መገኘትን ነው የሚፈልገው። I always tell people, ሰዎችን እነግራቸዋለሁ when the capable are not available, የሚችሉት ሳይኖሩ ሲቀሩ God makes the available to become capable. እግዚአብሔር የሚገኙትን የሚችሉ ያደርጋቸዋል። So it is a blessing to be available in the presence of God. በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መገኘት በጣም ወሳኝ ነገር